Des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé, il n'y a point de doute. Bapangi bakunda luzolo ba kundi ke zona kalanda beto na bi fikula na beno mbota beno mutini nga ba kumona ya betike awa na kati ya chaka mutopi ya stade zone ya Lumumba awa na mbanza ya Matadi. Émission ya mkepesa ya munu motivé ya ke émission mosi tout à fait spéciale mkepesa ya una pangi ya mu ya luzolo Eric Solo. Mbote tata Eric Solo. Mbote mingi na bapangi nozo kena kolanda beto, mepesa ba mbote mingi tokezola ka beno kwa ku tomeka tuga tokele na kati ya nganda ya matopi ya Lumumba. Tomekuza kwa ku samula tosolola na tata beto ina bimezola tubidi ya nkango ya beno ya mbanza Matadi honorable Rife Kisilu. Même ça n'a déjà coûté la bête dans le plateau, mais Boubou ya itome kita kwa kuna kati ya Lumumba. Ça mona mambo ya itoke sala, ba biu ya itoke koma yandi yake Vwanda na mambo beta la stade Lumumba. Bika nzambi Vwanda na bino kitwali toke passer ba momosi ya mbote kitwali na honorable Rife Kisilu. Voilà, honorable Rife Kisilu Eli ya mbanza Matadi mbote nge mbote ba papa journaliste. Voilà, ngelu takala bi fikula ngetetete na Eric Solo na manima ya muza kuyambange nkangu mingi za kutubama na nkangu ya mbanza ya Matadi. Betike na kati ya stade Lumumba bubu yai kilumbu ya iya le 21 août 2025. Ngebe mona bisalu fasana kutambulila tetete ba impression nge ya kenini. Matondo mingi ba impression munu yake un peu positif par rapport pamba fait mubandaka pression na avril mai juin juillet bomekuza na août mekuma façon mekuma mutindo yai na 4 mois donc pression ya munu et puis courage ya mbakaka na bana Matadi façon se budi la meso mais mona ke avancement ikele. Avancement ikele, mais en tout cas, la déclaration que vous avez nkangu kuzaka kuyangala c'est vrai, nous avons créé bana manza Matadi beto telema samu stade Lumumba ya kuza kumanisa. Mais na kati awa bisalo kwa usalama na ba société zole. Zabisa beto iki mutini ngime monina par rapport ya avancement ya ba travaux en réalité. Vraiment bisalu na kati ya stade Lumumba temona ki bato na kusala mais ba travaux ya ngolongolo ya yankaka mebikana kena ya kena kusalama na malembe nyoso ya kele vraiment kusalama façon ba tubila ka beto yao pamba fait
mouvandaka awa 2 mois passés batubelaka munuke dans 3 jours peut-être à tout l'écran géant mais après 2 mois mais quand awa place yango écran géant qui est élevé mais mame tout baki yake na matadi déjà awa mais munu tsato ba na matadi yake élevé bima kulunda na ba carton ba matadi na tsato honorable fait na tsato bima ya tuluka na place et puis ma porte il y a ba toilette ba na kusala to mona ke ba na kutula mais tsato kele ke ba tula ya u nyonso do ya unde bisalu na salama vraiment na ba vestiaire moi c'était fait parce que fondaka ba entraîneur na ba joueur maintenant utala parce que émission ekele na kati peut-être tu non télévision que radio fait tena sala la kati ya stade Lumumba ba matadi ba mona ba mosi pamba fait tanto pia ba pourcentage mingi zonisa beto mingi finga beto mo tala que non na manima munu matolo fona vanda na ntwala munu matolo fona vanda qui salue na sala yao donc parce que était dans stade yai en plus mais tu na kati ya keneti mutume fuata bilele na kati mena na kati